Dobrodošli na kanal Samrina kuhinja. Danas pravimo pitu sa višnjama od prhkog tijesta. Sigurna sam da će vam se svidjeti i obavezno probajte ovaj recept. Možete vidjeti na videu kako pita izgleda na kraju. Od sastojaka je potrebno 1 žumanjak, 2 kašike šećera i 1 vanilin šećer, 1 kašika pavlake, pola praška za pecivo i prstohvat soli, 100 g putera, 200 g brašna i sok od pola limuna. Za nadjev je potrebno 400 g višanja, 2 kašike gustina, 150 g šećera i 1 kašikica cimeta. Dakle, u zdjelu prvo dodajemo 1 žumanjak, zatim 2 kašike šećera i 1 vanilin šećer, te 1 kašiku pavlake. To je potrebno malo promiješati. Kao što možete vidjeti. Te nakon toga dalje dodajemo pola praška za pecivo i prstohvat soli. Opet malo miješamo. Zatim 100 g putera. Puter treba biti hladan, odnosno iz frižidera. 200 g brašna. I na kraju sok od pola limuna. Također možete naribati koricu od limuna, a može i ovako sok. Kad smo stavili sve sastojke, dakle sada pravimo tijesto. Ja to sada radim rukom kako bi se lijepo sjedinili svi sastojci i evo možete vidjeti na kraju kako izgleda to tijesto. Sad je potrebno da odvojimo 1/3 tijesta te da taj dio ostavimo u zamrzivač. Vidjet ćete, to će nam trebati na kraju. Dakle, evo ovdje ostavljamo tu 1/3. Dakle, u zamrzivač, ne u frižider. Sada na radnu ploču stavljamo preostale 2/3 tijesta i potrebno je da ga lijepo razvijemo sa oklagijom. Ja sam dodala ovako malo brašna da bi mi se ljepše razvilo. Tijesto je jako glatko, mekano. I veoma jednostavno se razvija sa oklagijom. Sad tijesto prebacujemo u pleh za pečenje. Ja sam ispod stavila papir za pečenje. Ukoliko ne koristite papir za pečenje, dole možete dodati ulje. To tijesto dakle lijepo rasporedimo po plehu. Slobodno neka ivice ostanu ovako malo visočije. Dakle uz rub pleha. Te sad pripremamo nadjev. Prvo ćemo pomiješati 400 g višanja i 150 g šećera. Poslije dodajemo 2 kašike gustina i 1 malu kašikicu cimeta. Evo dodajemo gustin i cimet. I to je to, nadjev je dakle spreman.
Nadjev stavljamo u ple preko tijesta. Lijepo ga rasporedimo. I sada je došao red na tijesto koje smo ostavili u zamrzivač. Dakle, to tijesto ribamo preko nadjeva. I to je dakle zadnja faza prije pečenja. Evo možete vidjeti kad naribamo dakle tijesto kako to izgleda. Te sad naša pita s višnjama ide na pečenje. Peče se oko 15 minuta zavisno od rirni na 200 stepeni, a rirnu smo prethodno dakle zagrijali. Evo pita s višnjama je gotova. Lijepo je dakle dobila ovu smeđu boju, zlatnu boju. I sad je ostavite da se hladi. Na kraju kad se pita ohladila ja sam dodala šećer u prahu. I tad je pita spremna za jelo, možete još jednom vidjeti kako izgleda. Obavezno probajte ovaj recept, javite mi vaše utiske u komentarima i prijatno!